Idem u kupovinu kuhati kimchi찌개, korejska dusza hrana. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. Ovo je moja mama, domaća korejska hrana. Najboli. Danas izazovem kim치찌개. Приятно! Kad trebam energiju, jedem korejsku hranu. Šta volite jesti? Leave a comment. Zaplatite moj kanal i lajkajte. Vidimo se!